Syak panlem keput ke kelab jong Cristiano Ronaldo. Ha khmat jong ke Porto. Ha ke jinge la kai para lok. Pedang sengau ba ya piki para lok. Ki para jor ki pejupai ki video. Ha ke ne ke channel. Ke jeng kerpat ya pi lada pipat da subscribe. Sengau ba se pan subscribe ya ke ne ke channel. Ha ke jinge la kai friendly match. La ne ke jinge la kai para lok. Ke kelab jong Cristiano Ronaldo kata ke Al-Nassr persyak ya ke Porto. Ha ke ne ke jinge la kai. Ke Porto kala la pan pelem keput ya ke Al-Nassr haduk da saw lanot gol. Ha bapai sekene ke jinge la kai. Ke Porto kala ya ban pen ki kejar. Dai ha ke minit ke bakat para lengba ukon selas. Patang lai minit haden jong ke ne ke gol. Sechesen ke Porto kala ya biang ban pen ki kejar lengba ujai me. Ha ke minit ke baar pewe. Badai tat ha ke minit ke balai pewe. Sachesen ukon selas. Ule ya biang ban pen ki kejar na ke bentah ke Porto. Ka balang ruk kol ka baar ke jong na ke bentah ke Porto. Bad haswa ban waino ke jinge la kai ha ke last step. Ke Porto kali ya biang ban pen ki kejar. Lengba uborkas ka bawan lengba ke penalti. Bad hado ban dekut ke last step. Ke Porto kala tame ke Al-Nassr da saw lanot gol. Bad habawan manila kai ha ke kala ka baar. Ka Al-Nassr kala persyang ban pen pai. Ya kini kisau teliki gol jong ke Porto. Handrai tat hado ban dekut ke jinge la kai. Ka Al-Nassr kamla ban pen pai. Ya kini kisau teliki gol jong ke Porto. Bad hado ban dekut ke jinge la kai. Ke Porto kala la ban pelem keput ya ka Al-Nassr. Ha ke ne ke jinge la kai para lok ke jong ki. Hado da saw lanot. Kubli sibon ya piki para lok. Ki para jor ki pejupai ki video. Ha ke ne ke channel. Ngin skendopat agawe ke video kublai sibon.